ngasi numit lising amadagi numit lising fare 1000 days Russia amadi Ukraine gi war ase masigi chairak asida Russia na su kayak attack tawkre Ukraine almost chaire toira habi arabni masigi bathakta Ukraine na su Russia ge territory manung da kayama makoina attack tawkri kaya bu sikriba gari kaya tumta kriba billion rupa kaya am kharcha oi kriba masigi war asida masi thiduna estimate tawduna yabna te hojik chawraba issue oirakli North Korea gi forcing Russia da changlaga war sokna base masi NATO West amadi America gi marakta chawraba concern ni Russia da hojik North Korea gi fighters sing thabak su base already haukhre sini mafam amata nate mayam amadani mafam kayadani front line kayadani lup thajili se Russian force ka punnani mkhoi suminari se masida taseng namaki West ki chawraba concern ama laikre kawain tawni meeting after meeting ni kari tawsi haibisida masigi related wafam khara Putin da hangkre wafam ase aseng bra achom bra North Korea gi forcing na khoi da lakle nang na kaukre amasung yaure haibase masi hangbuda mana deny tawkhidre sini wafam se taseng bata khre amasung masi aikhoi gi business ni aikhoi gi ithoni haikre so North Korean force yauna wara se soknare clear oire adur budi West ki kari response lady moment asi taseng na akan ba face amani haikre amasung dangerous sector momlorok pagi tanjarom da amuk lakle sini wara se na handaki su kalli adugi mathakta hojik amu hena kan bagi mongam lakle 1000 days fare hojik West ki side tagi North Korea da pressure pi bagaloina na mapan gi force yauna sokna pagi da mak Russia da su heavy attack tauna pochang jaichang kya pirak patanatana madu ki restriction lokhat pa main force yauna use torok chance lady side of som dagi su hojik country ani sigi marakta heavy war chatri heavy war Russia na ngasi di video so release tora khai di madudi makhoi na Ukraine gi front line da drone kaya na makhoi gi punpham sing da hamla to bagi visuals ud di hai di amrom da Ukraine as West ki machang oir ba khuchukulai attack to lep tri hojik drone gi warfare ni chathri sa som da drone after drone som da su sangu drone thajan ba som da su thadok pa sigum ni chari jamna kan kapsin na bagal loina na Middle East na war se rocket missile ne use to bane hele asom da na drone gi war zone da heavy fight ni chathri se aduga winter asigi mang da Russia gi chawraba achievement khara gi planning dani amrom dana diplomatically NATO America am di Ukraine gi politicians sing ase wa gi mathak to wa ni tan riba Al Jazeera dai rakpa pawm gi matungina United States na hai North Korea gi army 10,000 mukti already estimate ki matungina already Russia da deploy tawrakle haibasi mukoi haire aduna hana kanba wadagi hojik ni amna kanba hen khrani Ukraine da region after region Ukraine gi loss oibagi chance lay maram di North Korea gi 10,000 force United States ki makoi state man makoi estimate ki matungina masina karigumba tasengna war asida join to sok na hokradi Ukraine ngak pa soidna wap ta masi condition chini hojik ta aduna US na haikre Ukraine de piri ba khuchukulai makoin supply tawri sa masi singa se use to bagi limitation ama thambagi wala rame madugi danger oira ba khuchukulai sing do Russia ge territory yona sijina daba ka yamna restriction le rami sanction khar le rami adu thamdaba yai lokhat khibi ai sini tawning mofam de attack topa West lom de ki piselek lo khuchukulai yamna mak powerful yauri amasung long range ta tawya ba dugum poche ke yauri madu sing adu Russia ge manung yon use to lakpagi khudong chaba ama lokhibi United States makata na mention tawri Russia na North Korea gi soldiers sing ase cooks ta maru oina season na bagi possibility le haikre Ukraine na August invade to form sing ase kurchi mafam ka ase masi munba winter si changlak trigla masi really serious wafam ni Ukraine na khara kola ba Russia kurch ase nanthok hanna ba yam kanna hona ba masi pi bya de sini karigumba low khradi Russia gi total win hai tare kurch hari mafam ase Russia gi territory su continent thamadi Ukraine gi mafam ka Russia na low khrise masi sindoxin to wi khudong cha ba low na kadori ne masidani maikhu ka do si lana se aduna kurks ta lan sathirba maikhu ka boy gani North Korea ge force masidi yaure hai NATO के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ना हाई North Korea हमते Russia के मरक्ता मिलिट्री कोऑपरेशन याम चेक्सिन की बाम दी कंसिलकपा हाइबसे इंडो पैसिफिक अमदी यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी द थ्रेट अमोयरक लेसिनी अल जजीरा दी लोरकवानी मसिदी अल जजीरा दी इरी रशिया दा North Korea के आर्मी संग संग ने याव खिबा मसिगी मांग दना खुचु खुलाई मयाव म शिपमेंट जु तोर खिबा
North Korea da Russia da masidni asaw but lakli se side amrom dagi 2022 dagi West na Ukraine da kujukulai supply torakli aduga sok na bangak Ukraine dasu makoi gi kuchukulai pirakti hype di aroi madu pirak paduna pura Russia atop side gi lamba horak pani masi condition jini hujik Russia amdi Ukraine gi market chatari se aduga ground di yamna sathibuani haukiba month ahum mari manga sida Russia na mafam kaya kuksima hujik August gi di Ukraine gi kanglop na masi konchindona laire hujik paw takthok ngamdri heavy fight ni hari surrounding to sin bagi wani Russia gi forcing na ada heavy fight ni adu masima sengdok ngamdri winter sing manung de sengdok ngam hodor ngam hori kem hai ngamdi adu bu sengdok pagi ni Russia kan hot nari se side amada som da Donbass Donetsk kain lei kri mo khoi gi Zaporizhia Georgia kain lei adom da di Russia na kharati makhoina advance oi tha hom mari se Russia amna advance oi dana makhoina hena laksin bagi wani adu hojuk wara se ham sathi dori som dasu asom da Middle East ki wara se kari mo haini Hezbollah ga handak se fajan nei khaina re Hezbollah ma di IDF ki marakta heavy fight ni amasung Hezbollah ki handak manga tarani se Hezbollah khara soi mo khoi mi khara sire duga North Lebanon som da giti IDF ki mi sing putorok pi planning ta hojuk pa putorok tri aduna masida di sathi fight oire Hezbollah handak khara su kre duga North Israel ki mafam khara की पब्लिक सिंह याद थोको हाइबे ट्रीटी नमसु तौरी हाइन तारीफ मसी सिंह अनि हजरा Russia Ukraine मिडल ईस्ट की मते